U Antanti koju predstavlja moj brat, jedna strana je neutralna. To ste vi, Nije ga nego moja žena. Ona? Pa gospod izgleda kao da ima tako mnogo temperamenta. Čujte, prijatelju, da nikad pohvalno ne govorite o mužem o ženinom temperamentu. Ja sam se pogrešno izrazio. Ta sila, moja žena, neće se naći neutralna, ali će se naći neodređena, neće dati na koju će stranu. Grčka situacija. Grčka situacija. Da, ali da mi govorim običnim jezikom, lakše će mi se sporizati. Aha, vi? Eto, niste mi potrebni, ali ćete sad, nakon znate cijelo šta? Pa iz novina, evo, općino je napisan cijel događaj. I to naše novine nazivaju Hermanskog. Uđe se u pijano koje je eksplodovano u Švajcarsku i tako poveći iz nemačkog ropstva. Pa ne nazivaju Hermanskog, ali se dive originalnosti ideje. A šta su oni očekivali? Da se jedan akorder klavira uvuče u krasnu. Pa sam mene sasvim normalno je sasvim prirodno da se uvuče u pijaninu. Ali za gospođu još taj novine. Od juče ja, gospodine, čuvam pravi, da ne dođe ili ne donese novinu sa rubrikom ne očajavajte nikad. Uči. Vi ste još juče znali. Pa, već se stigao je telegram iz Belgrada, upućen moje žene. Evo. Ovo ću vam isto. Kaže, stigo na sveto francusko zemlje. Sud uveče. U tvoj Zagrebe. 1000 poljubaca. Gustav. Vrlo dirljivo. Čekaj, to ima dirljivo. Pre svega kad se čovjek vraća odakle se on vraća, završava telegram za spremi dobru večeru, a ne 1000 poljubaca. Fuj! Pa da, ali znate kako me vezan muž. Čiji muž? Pa vaše žene. Pre svega on je muž. Ne, on je muž. Ne, ja sam muž njegove žene, to je njegove udovice. On je poginuo na Marnu. Ali vidite da nije poginuo. Što se to mene tiče, to je njegova stvar. Treba znači da je on je poginuo na Marnu, slava mu. Gospodine Šavroni, pravo da vam kažem, ja sam sve pitao, kako će on da se ženi prvi natim udovicu? Protopski su mnogo pouzdanje. Pre svega, gospođa mi je dozvolila 2 godine. Ali zamislite gdje bi vas to dovelo kad biste vi venčali sa svakim Kerajđom prvom uvijektilju. Ne bi dobiti 3 mjeseca. To nije reč o meni, ali... 2 godine lijepo predstavlja čitav kapital, učinu pravi mirac. Koji ste vi neotvoreni. Ali zar je to jedini razlog vašeg? Ne! Malo kad sam vas prekonao, a sad vam moram priznati. I njen temperament, nema ništa. Za posljednika kuće, kad ti rađika nema da platiti ništa, ima temperament. Da, to je oblast. To je udovica. Udovica! Zvanično priznata kao udovica jednog heroja! Kako sam ja s ponosom govorio, prvi muž moje žene poginuo je na Marni. Ostavit će nas vraća. Zamislite tu samo jadnu situaciju, moje jadne ženice. Šta mi se tu mogu učiniti? Pa ne znam, koliko se sjećam, gospođa je Gustava neobično voljela. Ali nije odrežu simpatijama već u situaciji. A možda bi bilo najbolje kada biste se vi i Gustav izmirili sa stanjem stvari i smatrali gospođu kao zajedničku ženu. Te molim vas, zašto bi to ličilo? Monarhije, sa svih strana se preporučuje ekonomija i to bi se možda mogli nazvati patriotskom ekonomijom, kada biste vas dvojice imali to jednu... Te molim vas, kakva patriotska ekonomija? Ako je nestašica, šećer i petrolej, u ženama nestašica. Ako treba da se štedi u tom uglju, šećeru, petroleju, u ženama da se štedi. Naprotiv poslove, gdje ne ispome? Pre bi se moglo reći da bi prava patriotska ekonomija bilo kada i 2 žene imala jednog muža, a ne muž. Znate šta, i to je istina. Onda vi da pustite drugu. A zašto on ne bilo za drugu? Pa mislim, navikao je na ovu. Pa navikao sam ja. Navikao sam ja još prve bračne noći. Onda se vi raspreće za Gustavom. Ja sam dakle došao na jednu ideju kako da sebe postaviti. Ali da bi se to ostvario, potrebno je baš istina. Ako mislite vašu ideju, da provedete u
je, ja vam stojim na raspolaganju. Sačuvaj muž. Upravo zamrzelo sam pijaninom od kada je napustio svoj plemeni zadatak i počeo da služi za transport muževa koji se žene ugrali. I drugačije. Tako ti ne reci. Da li je pokojni akorder planirao ono sa ženama i onako van braka, recimo, prilikom dešavanja kako planira ili načina to? A koliko se sjećam gospodin je morao svoji žena. Da. Ali promjena klime nikad nešto ne izražimo, pojačava apetit. Gustav je imao dobar apetit. Ali ipak mogao da podnese promjenu. Dakle, kako ste rekli, Gustav ima dobar apetit. Ima dobar apetit, ja vam isto se mislim. I podnosi promjenu za ime. Sjedi, moga se pravi, slušam tvoj plan. Motori duhom može neći svakog časa. Prema vama mogu biti povedeni. O, molim lepo, ako je tako, evo ovako preživite. Ne, izvinite vi. Da se muzika u današnje vreme ne ceni dovoljno, a zato su načeli drugi instrumenti i druge notijele. Ja to sve razumem i zato vam vidim že tolerišem neplaćanje kirije. A to je već dozvolite iz neka usluga i prijateljstvo. Prema tome, mogu biti i ja povedljiv prema vama. Dok se god stavim u našoj kući, gospodine Šalamo. Ne. Dakle, biste vi potrebni. Da. A što rekao, pokojni put ne može reći što god čustva. Kad stiže li vam stigla? U 6:48. Jao, pušćo mi Gustave! Imamo tako malo vremena, tako mnogo pošti. Kako mora? Otkrijem da mi je jedna vaša prijateljica, a ne držati na dini, morate da pišu. Oh, mon Dio, ne. To mora biti ne. Mora razumeti svoj posao. Zato budite bezbrižni. Vidite, zato bih vam preporučio Mademoiselle Nanette Dosset. Ona je vaspitavač novu našu generaciju, tako da bih je mirne duše mogao prepustiti za člana regularne komisije. A da li će ona biti bezalčeva? Ovdje, sve evo, očitajte. Pa da potpišem prizetu za Kirilu. Ne. Da napiše Dela ekspresivno. Ja ga ne smijem pisati, želim mi pomoći rukos. Draga Marta, zaraz. Tvoja tetka Dela i ja krili smo jednu stvar koja sad već mora postati ja. Znači, tetka večeras očekuje primu i ja ne bih želeo da budem sam pre nje. Znači, čim primiš ovo pismo, odmah i neizostavno dođi, tvoj dečak nastaje. Sad, bolje izmišljati adresu mažine. Koliko ti tebi se dobro svaku, prvi put nas je bilo ubaciti u kutiju za ekspresa pisma. Da li znam? U sad ništa nije. Ništa ne stanuje, ta deta ne očekuje niti kao porodice, ali stanuje od stanice sve nazad. I moja žena mora otići do stanice. A ti povratit će dati svog muža. Svog muža, kao pogojnog muža. Zato što je svakdje uz Mademoiselle Nanette Dosset. Pahreni plan. Očas uzmite obrnu. Prva je da okupa a druga je da pošljete Mademoiselle Nanette, koja će čekati u vašoj sobi u češkom stanu. Ne je sigurno kasno ne čekati. Da! Ali gospodine što da ja tu ne radim neku Ružnu stvar. Prvi put vam se u životu ukazala prilika da spasete jedan brak i da platite promestersku kiriju odjednom i vi poznate ružnu stvar. prvo pismo. I to odmah. Pošto je tu na ruku? Ako sad ulazite, 20 minuta pismo treba biti kao i Mademoiselle Nanette Dosset. Dobit ćete i pismo i na redu ispravnom stanju. Odmah! Ako zato da ste uspjeli. Ja sad ne kažem. Ti ću mi reći. Pa naravno vidjet će.
Ja sam već postala ljubomora na to vaše kumče. Niste bili sami, netko je bio kod vas. Da, bio je onaj gospodin četvrtog sprata. Donan Kirilović? Da, ne. ne. Došao je da mi ispriča jednu interesantnu priču koja se desila u njegovoj bolnici. Znate, on ima sestru, udatu za jednom krojača, zemlja krojača. Evo, on ima sestru udatu za jednom krojača. I sad, taj krojač je kao, on je junački poginuo na Marni. Na Marni? Poginuo je isto. I njegova žena, pošto je prošlo potrebno izvesno vreme, uvidi da u jednom ovako velikom metežu nije pametna stvar biti bez muške glave. I ona se kao staka pametna žena uda. Ali sad igra ste vam. Schneider nije poginuo kako su zvanični izveštaji tvrdili. Već je bio završen. I zato da se to može desiti? Ne! To se po pravilu ne može desiti. To se po pravilu ne može desiti. Ali desilo se po izuzetku. Dakle, i što je najloše? Schneider, nađe na jednoj železničkoj stanici gdje je radio. Pijanino, spakovatnu sandu. Zavisno, taj je dođe na originalnu ideju da se uvuču te pijanine. Da je pokojni Gustav Žigon mi došao na istu ideju. Interesantno kako se dobro poznajete. Dakle, Schneider spakovatnu pijaninu. Stigne u Švajcarsku i otuda razume se u Francusku. Interesantno. Šta mislite? Kako je postupila sestra gospodina Kazimira Kubera kada je bilo? Ne znam zaista. I ja što je. Rekao mi, prijatelji, mi ćemo dati prijatelji i više nego to. U ovom trenutku ja postajem vaša sestra. Muž koji mi se svojstvu vi predstavljate, poginuo je na Marni i Slavu. Ja sam se kao udovica udala za muža, za čoveka koga volim. I ne možete od mene očekivati da svoga muža volim. Ali zato kad time što je žena odavno i zaključila novi brak, ne može se poništi brakom još postoji kad je muži. To zavisi u potpunosti od žena. A ja sam poslušao jednog advokata koji je rekao da bi vaše stanovište bilo opravdano, ali... Vi ste konsultantni? Što vi da konsultujete? Da, nisam ja konsultovao advokata, zašto bih ja konsultovao advokata? Pa Kazimir je konsultovao advokata, pa da, ja sam pričao zbog sestre, jel da? Ali gospodin Koljecinac bio kod vas. On je gospodin od sinoć. On je sinoćni gospodin od juče. Da. A to je jedan minarski trgovac, da. Ali šta bi minarski trgovac imao sa mnom? Onda treba da razgovara, ali sa mnom treba da razgovara. Upravo imate tako da znate. Ali on je u poverenju saopštio, ako se to ne bi čulo u javnosti, da će vinski trgovci, da su vinski trgovci, pred nedelju dana da su vinski trgovci, pred nedelju dana biti digli cenu vina. Da će vinski trgovci dići vinu cena za nedelju. Da će za nedelju dana dići cenu vina. Gospodine Šovaron, vi ste nešto zbunjeni. Vrlo zbunjeni. Ja sam što bi ja ne nazvam, malo da sam zbunjen. Ne razumijem zašto bi mene imao da zbuni slučaj sestre gospodina Kazimira Kubera. Vi kažete da nije... Bože moj, da nije... Pa nije! Da nije u pijanu bio Gustav. Pa ne mogu jedan dvojke da tamo idem pijano. Rekao sam vam bio je Schneider i pošto je Schneider sad bio u pijanu, Gustav je vjerovatno ostao da čeka kako drugi pijano. Što? Što da čeka? Pa to, gospodine Šovaron, to znači Gustav je živ! Mislim, to nećemo vešati ako je on živ, to je njegova stvar. Jedan dan Schneider ne bi došao na ideju da se upuši u pijanu. Pijano sam Gustav bio kao da svoje kuće. Gospodine Šovaron, ja da bih htio od uzbuđenja, nemojte dalje kriti! Ne razumijem zašto bi vi imali da kršćete od uzbuženja. Kada dođe, lepo ćete mu reći, vi imate. Živ je! Spasao se! Gospodine Šovaron, se spasao! Ja ne vidim nikakvog razloga, zašto bih ja nekome sporio da živ, ako je zajedno živ. Pa što ste svega opravo otkrili to? Pa morao sam, bila je opasna stvar okrivati dok Bog nije prešao švajcarsku granicu. Šta? Zašto vi znali da se stvar dešavala u Nemačkoj? Nije nego. Saznao sam juče iz telegrama. S telegrama? Vi imate telegram? Dajte mi ga. Pošto me vaša nepokolebljiva ljubav obavezuje iskreno što izvolite telegram. Gospodine Šovaron, pa to znači opet večera stiže. Ako putuje kao putnik, ali ako putuje kao bagaž. Kako bagaž? Pa u pijaninu. A
ali uz Francusku. Od danas stiže, od večera stiže. Ne možda već stigao, a ja nisam dočekao. Molim vas, dr. Šabanovski, u ovakvim trenucima moramo ostati mirni i pribrani. Vi znate da Gustav više nije vaš muž. Advokat koji sam poslušao mišljenje da sam ja čuo, a koji što mišljenje imam i ja. Ja to priznajem, gospodine Šabanov, ali dozvolite da se ne mogu i njega odreći. Oj, hvala lijepo! Sve si mi kao madam Glo! Kao sve žene! Da, ja se slažem s tim da se pokojnik Gustav lijepo dočekao. On to zaslužuje kao lijek koji je iskusio robovanje kod Njemaca. Ja se slažem s tim, ali samo je ljubazan gnijev i ništa više. Oni 1000 poljubaca iz Gustava iz ovog telegrama ima da otpadu i vi njemu ima da kažete kao sestra gospodina Kazimira Kuberova. Znate što je da sestra? Ma ne postoji, ali kad bi ona postojala i sad kad bi bila udana za jednog čovjeka koji povine u ratu i sad kad se taj čovjek vrati u leku i zatekne svoju ženu udanu, ona bi onda njemu Ali rekla... ne postoji. Ali postojite vi postojite. Dakle, to je bitno, vi postojite, vi ćete tako njemu reći. Prija! Ne, samo to ne. Molim? Kako? Zamisli. Vojnik koji se godinu i 4 mjeseca hrabro bori za Francusku, daleko od svoje otadžbine i svoje kuće. Odvažava se na smrtonosnu avanturu da bi se vratio u svoju otadžbinu i da bi ponovo vidio svoju kuću. Vraća se i zatiče ženu koga je prevario. Da li je francuski vojnik zaslužio da mu francuska žena učini tako bilo razočarenje? Ah, ne, ipak ne na prvom korak. Ja vas molim, gospodine Šabanov, nemojte reći da sam se udala za vas, neka vas zatekne onda samo kao svog prijatelja. O, pa da, i da uzeš slobodno u sva svoja prava da razočaram dotek ili nećim. Ne, ali mislim da mu ne zagorčavamo prve trenutke radosti. Neka se obraduje što je zagrlio ženu, a posle ćemo mu polako postepeno reći to grubost, razočarenje. A da ne mislite tek sutra ujutro da mu kažete? Ne, još večeras, ali kasnije. Nemojte mu zagorčavati prve trenutke radosti. Razumijem ja tu dužnost obzira prema jednom francuskom vojniku koji je iskusio robovanje kod Njemaca. Ja to sve vidim. Ali samo dok mu ne kažete, vi ste, razumijem se, izbjegavati sve situacije gdje ste nas i uopšte izbjegavati sve svoje. Dajte li mi reći? Sve što se može izbeći. O, gospođo! Gospodine! Šta je? O, gospođo! Gospodine! O, gospođo! Pa počuli, daj. Gospodine Šabanon, ja slutim! Ja slutim! Recite mi nam Bog! O, gospođo! Gospodine! Ajde sad, 7 puta recite to gospođo, gospodine, okrenite na stvari. Oživjelo? Vaš muž. Ne, nego pokojni gospodin Gustav. Gdje je? Pa malo manje da prema. A kako ste vam od njega zapravo? Tako, može, gospođo. Gospodine, a jeste li vi zaista sigurni za mog Martu? Ne, nisam. Ja mislim da čak i on večera nisam ostali za pijena. Ma to! Ostalo, šta se sve to dešava? A zato ja neka sanjam. Neprestano sanjam ovih dana. Ja sam se naprijed još ovo, očima nekak mogu da vidim. Stvari su li dobre i ovdje kada radimo s imamo mogu kada se sad odredimo na tišu i umiju. Gustave, ti poznaješ? Gospodin, Gustave Šabanon, naš gazda, nije prema meni bio proljubazni za ovaj pogovor. Iskreno sam se nadavila, više nikad nećemo vidjeti ovdje. Da, naši rodonatičku ne morala propati zbog mene. No, moraš misliti. A da. Molim! Da, svi smo patili. Svi smo patili, ali svemu ima kraj. Jedno Bože, medvjed ste rekli. I ja.
Ne očaravajte nikad. Slušajte! Zar ne biste htjeli da nam ispričate tu interesantnu priču o vašem pijaninu? Da, to je druga priča, vrlo duga. Utoliko bolje što je druga priča, idete nam je. Da, dobro. Kako sam si moj. To je sve. Uvijek sam si upijali. Ali baš se ne bilo. Kad znate će doći u svoju otačbinu i u zadnje svoje milese. Ali ostavite to! Ostavite to! Ostavite to! Pričajte! Prekinuli ste priču na najlepšem mjestu! Uvijek sam šupijano i to je sve. Kako se? A zar se niste plašili da voz recimo ne ode u okupiranu Belgiju? A toga se nisam morao bojati jer znam da Nemci iz Belgije iznose pijanine na satove, a ne unose. A da je bilo dovoljno mjesto u pijaninu? Da, a zar nisam se ja to ni pitao ništa kad sam znao da ću hoću zajedne svoje milese. Nemoj da se slušam! Slušajte, prijatelju! Slušajte! Svidite ovdje da lepo popimo po čašu vina, a da nam lepo ispričate tu vašu interesantnu priču u pijaninu. Šutra, prepušite, znate, ja sam jako umoran i ja sam jedno čekam toplu večeru na to, doćete mi verovati, dolazim iz Nemačke i jedno čekam toplu postelju. Ne znao sam ja! Šutra, prepušite sve što vam pričamo i ođele se moramo rano reći. Rano, kako rano? Prema političko najbolji stanovništvo u Parizu ne smije leći pre 11 časova. Zašto? Zbog eventualnog dolaska letilica, pa da je sve stanovništvo nemogravno. Od danas! A rekao sam to da znam, danas! Ostavite vi budi iza nas. Pa, treba lako se nas probuditi. To ćeš me malo pomoći. Dobro, jel? Čekajte. Ovo je krenulo prenalevo. Rekli ste da ste izbjegavati da budete nasmi. Idem i ja da ga umijem. Što ne? Da. Onda jedan uslov. Vrata da otvoreno. Dosta. Kako je to došlo? I samo odricanje ima svojih granica, jeli? Sve to vam je opravno ljudi politika, to hlavnije se opravno malo,
Šta za toga? Šerif, oni gdje kaži? Čekaj, a djela se porađa. Manifestno gospodina Emila Pikata. Burla depopulacijom! To će gospođa tetka rado prihvatiti kad znate očekuje blagodarnost Francuske. 52. godini. Zašto ne? Doba letjelica, tenkova, topova! Sačekala da se zaključi mir. U tim godinama u kojim je gospođa tetka ne čeka se. Zašto ti ćeš uopće o tom skandalu? Sama je. Šute! Ko ješta ne piše, neka stvarno došli za sutra. Pa lakše je vama došli za sutra. Ako večeru da uđe. Ja, na njim istim godinu i 4 meseca. A gospođa tetka na ovom biti 32 godine! Samo ovdje nam nema i ništa kako su dala. U osnovu. Ja se ne mogu mešati. Ako je ta tetka, gospođu čine ova veza. Dajte Gustave, ona nije imamo pomazali, ne bi sve ali nezakonno. Pa da, svakako. Kad bi tamo otišla, da li bi tamo morala ostati cijelu noć? Dobra, treba se čini bi bilo moguće, ima da je to ovdje gluposti. Šta vidiš da se stvar oteže? Da! Dobro, ništa da pozdravi tetku s moje strane i recimo i Francuska ne drži od nje toliko požrtvovanja. Budeš vrlo, svi mi ljubazni imamo da se popraviti društvo Gustavu. Naravno, možete mi ga povediti celu noć. Kaj ti je nešto, nećete stvarno uđu momosti. Ali ako on nastavi da vas ljubi tako bezdušno... Momoću. Daj mi reći. Gustave, strpljenja. Naučiti da si strašno bržiš i vrši. Na drugim rečima, vidite, a sad! Dragi moj prijatelju! Možemo profitirati na ovom slučaju povesti jedno divno lovačko večer. Profitirati? Vi to želite profitirati? I sad nam sebi kao putnikome je vod izazrao ispred nosa Tako je! Ali ako nastavnicima da se bitne, putniku nije teško sačekati i drugi voz. A gospođa Marta ima ovdje odlično vino. Slušajte, vi ste odličan proprijetar da tako poznate svaki putak vaših kirajča. To je slučajno, znate, to je slučajno. Ovo je moje vino, moje vino, da. Gospođa Marta me zamolila da joj pozajmim par flaša za vaš doček, pa sam vidio od njega je stavio. A imate li u vaših apartmanima još kirajčika čiji su muževi na frontu? O, kako da ne, imam. Prijatelji su svima iskreno. Pa da, ajde, i u ovo doba. Ali ja ne smetam nijedno od mojih kirajčika, znate. Ovo je slučajno što ste mene ovdje zatekli. Znate, jesam primio vaš telefon, da, jesam. I onda sam htio prvi lično da čestitam gospođi Marti radost. I onda me ona zamolila da joj podeli par flaša vina za vaš doček. Onda me zamolila da se nešto kako piše vodko i listiš, da. Znate, plašila se da ne padne u mjesec kad bude vas vidjela. To ne menja stvar, ja bih je prihvatio. Samo da vi na pasu mjesec kada bi čuva vodko i listišete. Izvolite, pijte. Ostalo ako smatrate da sam ja ovdje suvišan. A ne, gospodine Šabalon, vi biste bili suvišni kad ja nisam. Kad bi ja smjela vama da se poveri. Zašto se ne bi smjeli povjeriti? Ne znam. Ne, slobodno su povedeni svi slobodan. Pa najde zašto ne. Kad bi vi znali da imam prijateljicu koja me neće tako čvrste veze. Obeštenja se jedna potoviti. Kaj što mu se tako prijateljica? Da se onda pustim, neka tu kući. Ja, kad bi je samo vidjeli, ne bi dostane u mačke večer kako ovo provesti. To mi se dopada.
niste mi protivni, ja se zvačio, ajde, uzdravljima na zelzanetu, šta ko se mata radi? Vi mislite da je porođaj tako jednostavna stvar kao izvučeš iz jednog pijanina. Čekaj, ćemo mi matu sve dozvoliti. Pa dotle čin-čina! Čin-činu? Nije ja da gledam. Ne, ovo je zaista glupo. Prvo večer, pa... Ne. Gdje je moj stari namještaj? Nema mog namještaja! Sigurno ga Marta prodala i uzela namještaj u sobu, da. Mislim da je to. Da, to je cijeli Marta, da. Ja vidim moje ogledalo staro! Joj, to je sačuvala, Bože moj! Ja kako je to lepo! Pouči kako ja predno izgledam u modelu sa Marte. Ne tiče mi se gospođica koji će šabanon da dovede, ali... Znaš, nije red. Svučit ću se u civilno kako bi iznenadio Martu kao njen stari pusta. Aj, vidio sam tamo Orman, idem se ja to sučutiću. Marta! Da. Izvolite! Ovdje nas očekuje jedan prijatelj. Ovo je vaša parka? Da, rekao vam mi već Kazimir, imam jednog prijatelja željnog ženskog osmeha. Ali gdje je? Gustave! Nije valjda imam otišao da pomogne tetki. Gustave! Izvolite ovamo, očekuje nas prijatelj od društva. Samo ko se u mojoj mani. Nalači moja odjela. Eto što znači raspitavati se godinu dana u Nemačkoj. Odmah dobije na igre se ulači tuža. Stvari i odmane i odjela. Vi se nešto ljutite. Da ne ljuti se ja, ali zar je baš sad mora da se preslači. Tako očekuje tako prijatno društvo. Ali meni u vašem društvu neće biti koga čekati, gospodine. Mislite? Ne mislim. Ja to znam. Poznaje vas. Ne. Stari gospodin koji me ceni vrednost jedne iskusne ženske. Pogađate. Ajde, pogledaj čašku. Samo čašicu da donesem. Bordeaux superior. Razumije se. Koji kakvi iskusni? Kao stara. Kao iskusni gospodin. Da, ali čujte me. Vi kao da moj starost predsjednik. Ali je nijekom slučaju ne pocenjuje. Uostalom, starost je ipak iskustvo, a to je osobina koju mi ženske naravno ne cenimo. A vi... Boga, šenjaček jedan. Zar imate novi iskustva? Ama zar ja zaista... Zar ja zaista tako djelujem? To bi sam znao, istina sjajna, ne možete imati pulzam oko za prce. Vino je dobro. Izvolite. Izvolite. Ali čujte na nešto šta vam iskustvo govori. Vino bez poljubica. To je kao kumana riba bez majoneza. Ja sam navikla da se počinjam iskustvo. Joj. Pravi majonez. Mora da ste se ugojili u Njemačkoj! Zavutite se malo dulje u ormanima da od dobrih pantalona! Slušajte vas, gospodine, ja vam zabranjujem da vi sebe u mojoj kući nazivate idiotom! Ja vam zabranjujem da vi mene u vašoj kući nazivate idiotom! Sjajno. Izvolite nastaviti da se uredite, neću vas uznemiravati. Izvinite za ovaj mesi dom. To je jedan poli, taj tamo. Da, interesuje. Što bi me interesovao kad ste vi tu? Možda kao poli. Pa i vi ste poliza.
moramo reći na ljudi po srcu. Vi ste boli ispodine. Što je strašivo skaču ženska srca. Na bajonet! I nama ženskom. Ne preostaje ništa drugo, no ići ruke uzviknuti. Kamarada! Sad ne vidim kako je pobjeda divna stvar. Ovo se pogledaj prema municiju. Opa demunicijons, dekanons! Vidite što znači stari iskusan gospodin. Ali gospodin tamo ugao si Orman ili možda pijanina! Pijanina? Da, ima ih s navikama da se uvlače u pijanino. Ima ih s navikama da se uvlače u ženska srca. Šta je na igra stvari? Biti neskromni. To me ostaje. Ne obalim. To onda čujem mnogo puta, više puta. Vi, Šabanon, ne odoliko. Sad se neka već porodila. Još tri. Ili muško ili žensko. Rodila sam klisance, rodila sam vas, izbacim za tih na flagrant. Vi ste, mila mi je. Artikol 404. Aj, vi ste ovdje. Mila mi je. Došao sam da potražim objašnjenje. Molim se, Ja imam, kažem. ja sam prevarena, sramno prevarena. I vas nije sramotno da govorim. Pa ja vas i ne gledam. Čime pravdate tu betočnu drskost što se izmislila na teta poradi? I na osnovu čega ste, molim vas, mi da zaključite da puštao. Ja vam radomići, nisam da Ja ću vas tužiti za klevetu, jer smatram klevetom da je moja žena kadra voditi. A napisali ste lažno pismo. Voli moj porođaj! Falsifikovali moj potpis. I moj porođaj! Izveli ste mi iz kuće da mi zatekla tetu koja je išla u sinema. Slušali smo sine, da gledam srednju fatku u crkvu ruža. Nisam ni znala da u porodicima tako kriminala ti kao ste vi. Znate šta? Ja sam vrlo blagodarna za ovu bezobraznu šalu. Zaista? Da, vrlo blagodarna. Prvo, dali ste mi priliku da vidim koliko ste vi četiri posle muž. Uz vas sve je dokaz. Kao što vidite, nismo došli da proizuzujemo. I kao drugo, izveli ste me iz kuće i dali mi priliku da čujem ono što ste krili od mene. Ono kako danas ceo Pariz govori, svi listovi pišu. Ja se ponosim zvanim ženom Ustava, kao što se stidim što se jedan tren zvala baš. Kao što se i mi stidimo zvati Petrom, čoveka koji misli da je dovoljno pisati samo jedno ekspresno pismo, pa da se ja od toga porodim. Sad smo na čista, gospodine Šamanon. A i vi ste na čista. I hvala vam što ste me izdali zabude. A ja ću vas izvesti iz zabude tamo, na sudu. Kao što ću i ja meti da saučim gospodine Šamanon. Porođaj da će neku drugu žensu. Gustave! Gustave! Ne znam, Gustave! Evo ništa ne razumijem sad. Tetka mi ovdje! Niste, ja od Marte, ja ovo ništa ne razumijem. Razumete sve što mi objasniti? Idemo u sobu, izvolite. Kad se ono tuđilo da ti objašnjava. Zato
da preveli ste mi čitavu tragediju. Svaka neprijatnost ima svoj dobost. Ne očajavajte mi. Ja ne bih bio ja kad ne bi citirao Johnnyja Štulića u jednoj pesmi rekao a šta da radim? U ovom slučaju je bilo a šta da radimo? Stvarno smo znali šta da uradimo i opet se vraćamo na njega, ima jednu pesmu, kaže a joj. Za najbolju žensku ulogu žiri publike uhvaljuje sve glumice, ali ipak smo odlučili da diplomu damo Branki Matijević. Mali glumac je bio non stop na sceni, ali ipak smo za najbolju mušku ulogu u predstavi Ne očajavajte nikad diplomu dali Vladi Grbiću. Posljednje takmičarsko veče, a nismo rekli organizator da ćemo ukrasti jednu diplomu, dodelit ćemo Vladi Ćirkoviću specijalnu žensku nagradu.